Letona la Sepolesa Bheki Cele le re ntlha e ka sehlohlolong nakong ena ke ho netefatsa hore batho bohle ba ile matsatsing a diphomolo tsa Keresemese ba ikobela melao ya COVID-19. It's important that we still observe all the protocols and you have to enforce those protocols. Therefore, Mapoisa, there is no home after 12. Ho sa le jwalo Cele o boetse o hlalositse hore masole a rometse ho thusa mapolesa ho beha leihlo mebila e meholo ka hara naha e jwalo ka N3 mo dilori tse tsamaisang thepa di ile tsa tjheswa merusung e sa tswa feta. Those members have already taken over the N routes, especially the N3, because we don't want any nonsense. We don't want any nonsense. Uri mapolesa a tla matlafatsa matsholo a ho patrolla ditsing tsa mabenkele a maholo mo ho ka bang le kgonahalo ya tlatlapo ya makoloi a tsamaisang tjhelete.